Moses second part sa iyahang kwan, which is the wilderness. Samtang siya ni balhin ni pasi padulong sa wilderness, nanghisguta sa burning bush, or mao na ba to ang ato ang na to dito actually. Okay, so ladies and gentlemen, Lil'Fam after niya dito sa burning bush, that's the time when he went back to Egypt. Which is where ang very famous nga plagues that we have been hearing sa life ni Moses had happened. I think everyone is familiar, no? Familiar with I'd like to give the time to Kuya Iboy to give some emphasis on this. Siguro I cannot expound on the plagues kasi na extensive because grabe, birth pa lang ni Moses is a very heavy topic, no? And Moses itself is a very grabe, no? High yield kay siya nga character sa Bible, no? So I think maybe to connect our points, no, and then now in the plagues, Moses hesitant siya mudawat sa responsibility sa Ginoo, and then to naabot sa point nga ang Ginoo naghatag na siya step by step, buhata lang ni ug muna ni mahitabo, and then that made Moses nga guarantee nga okay, sige, buhaton nako ni siya. Sa Aaron na lang ang magstorya, if di ka ganahan magstorya. Kuhaon na lang nimo ning baton mahimong bitin para motuo sila sa imo. Sige. So murag spoon feeding bitaw. Akong impression lang ha, because I think probably katong to connect with our ganina, Moses is a learned individual kasi. So that is why sa risk management siguro maghesitant siya kay it needs to be accounted, it needs to be in the logistic, and then I think God knows who he's dealing with. Learned individual, top Egyptian education, and then nalayo sa kuha, so and then sige murag God modeled his plan, personalized ba to Moses, doon to Abraham, as we discussed in the previous episode. So I think makuha na to di ang lesson is ang ma-feel mo na to nga nagtuo siya sa Ginoo, maayo kay iyang panginabuhi. Ako nagtuo ko sa Ginoo, murag libog man kay noon ang panginabuhi. It is as personal siya ba nga journey ang pagtuo sa Ginoo. Ang God's personal siya. So siguro muna ako makuha siguro sa plagues, and then I think we all know na with kinana may template si Moses, no, gipakita niya dito sa Pharaoh, sa kada plague, no, marag mahadlok ang mga Ehipto sa ilaha, pero nagid ang kagahi sa mga kasing-kasing sa Ehipto. Nagpaigbabaw gyud ang ilahang prejudice, ngunang dili nila towards the Hebrews. Nga dili nila tagaan og tsansa ang Hebrews nga makasimba sa ilang buhi nga Dios muna siguro. So at the end, ako na lang i-fast track, no, nga of course no naabot sa pinaka last plague nga na ang kamatayon sa mga unang mga firstborns, no, and then muna to ang last straw kay ang Pharaoh namatay ang iyang firstborn son. Gibuhian ang mga Hebrews, pero nagkaroon og change of heart ang Pharaoh, gigukod niya ang mga Hebrews. Now this is the first taste of Moses to lead the Hebrew people. Gilid niya, walk sila with all the Hebrew people, and then nakita nila nga ginagukod from a valley, from afar siguro, at a distance makita nila from a far away vision na ginagukod na sila sa army. Ginahimo sa Hebrews nga, Moses, gidala raminin mo diri sa gipagawas minimo diri sa wilderness para lang masakiron mi sa mga Ehipto. Unsa man ang hustisya ana? So the people, it's not just Moses na lang ang naghesitate. Ang buok katawhan na naghesitate. And si Moses nga knowing a very logistical person, learned individual. Kung Lord, unsa naman ni imo kung gibutang diri So anak bitaw na siya nga nigawas ang iyang anxiety ba, makita ginato siya bitaw sa Bible. Unsa naman ni, and then Lord said, ipataas lang imuhang kamot, tama ba, if it's all, and then God performed the great miracle, nagpart ang Great Sea. So with all the Moses anxiety bitaw, probably because of his background, nagatuo siya sa Ginoo, pero because of circumstances napalayo. I have a thought na during the Egyptian education, I doubt nga wa siya gitudluan dito how to handle people, to become a leader. 'Di ba? Natudluan siya unsa ang pagdalag mga tao.
But here it comes, very ironic na siya dito sa actual na field. Nagdala na siya actual na mga tao and then na-rattle siya, nahimo siyang helpless. Nahimo siyang na-struggle siya. To the point nga balik siya sa Ginoo. So, ako na-learn daraang, parang nibalik siya pagka-newbie. Parang nibalik siya pagka-beginner ba. Nga, unta, learned ba siya according to you? And according to the Bible, learned siya, educated siya. Makita na to no katong gipatay niya ang taskmaster. Makita na to yung assertion bitaw. Yeah. Assertive siya nga tao. Nga naman nga that point, then ang iyang virtues kay to save his own people. Yeah. Na siya yung mga heavy virtues, na siya yung mga assertion. I think in order for God to work His way in our lives, we need to be first an empty cup. An empty vessel. I believe that also. I like that. Also, God did not promise us to put us in the place where we are comfortable, Lil'Fam. Again and again and again. God did not promise us anything na mahayahay ta. But what He promised is for us to grow. Yes. Amazing. He promised that He will always be there. Yes. Yeah. So, something ba? Kanang sige pa man doubt. Na all we have to do is take part. Nabasa na to dire sa first part dire sa sa Exodus. Luyo sa mga doubts ni Moses sa iyang kaugalingon. Naay isa ka verse dara nga miingon ang Ginoo, but I will be with you. Yes. Amazing oy. But I will be with you. Kana lang ako ba nga, Lord, ako, inani ko, Lord, ako, unsa man ko. Who am I? What am I? Unyag tubagon ka sa Ginoo, but I will be with you. I think that is literally enough to boost, to give us fuel to. Grabe. Ikaw, John, kaunon kag isda. But don't worry, I will be with you. Which made bitaw kining makita na ko ang differences nila from our previous discussion, Abraham, and then karon si makita na ko si Lord na medyo tutok siya kay Moses ba. Tutok siya kay Moses, probably because of the great task bitaw sa nga gibistow sa iya. Well, it's His people in the first place, no? We're talking about Hebrews, God's people nga to take out of the bondage, and we all know, no, di ba, Sir Wang, na it's part of God's character nga kuhaon jud ta sa sitwasyon nga dili iya sa Ginoo. Tama. Di ba? And then when we follow now ang last na tong discussion Abraham is naalagi plan for you. And now Moses is now doing God's plan. Pero na yung mga hesitancies along the way. Hesitant gyapon ta as a Christian nga padayon pa ba na ako niya akong pagka-Kristiyano pag kinabuhi or dili na lang kay mas convenient magid ang dili. Yeah. Pero the Lord will be with you. Amen. The Lord will be with you. Ay gabala ka mga Lil'Fam nga if natay mga doubts sa ato ang Christian life. Si Abraham nagdawat na siya sa ang Christian life. Si Moses ginabuhat na niya ang Christian life. Pero naagid siya hesitancies. Tawanon ragid siya. Og unsa man kutob atong pagkatawhanon, i-fill in kita sa Ginoo. Magpadayon lang ta sa atong pagtuo. Ganahan ko tong point ba nga very convenient kayo ang di ta mohawa. But what is it to God kung di ta mohawa? Dira na Diba, masulod. kung sa ato ba unsa man na para sa Ginoo kung ikaw ug ako di mohawa sa atong pagkamakasasala, one way or another we have to get out of that situation. Yes. For Him We need diba? to perfect to us. exit. We Yeah, need to ano do ba? the exodus. Yeah. How scary Ano it ba? might seem mga Lil'Fam na ingani atong sitwasyon karon, kailangan pa ba nako ilingkawas ang self ani ay na lang kay kapoy kaayo Something because ana ba? kailangan nako bantayan among balay, kailangan ko yung Oh. responsibilities balay, dili na nako mabuhat ang akong responsibilities outside the Yeah. church No. for me to improve myself, my Christian life. But naagid ang need. Yeah. Kanang Maybe madawat some na lang of- ka ba? Nabasa naman ko, maligo Yeah. na lang ko. Yeah, Ana bitaw. and also maybe ingani some- naman akong kayumtang, di na lang ko Ako mulihok. na lang. Which Yeah. is makita nako kay in my profession, sa medical profession sa mga hospitals na once mo give up bitaw ang tao, Wala na munin gyud. sila nga mo give up na lang ko, dili na ko. Moingon ko nga dili na ko na trabaho ka nga ingnan ta ka nga wa nay pag-asa. Wala ko nimo gibayran nga ingana akong istorya si mo ha. Nga
ay nalang patambal kay wa na may pag-asa. Gibayran man ko nimo nga muhatag sa imuha og option, muhatag og option sa imuha. Ug mangutana ka sa kuha og unsay mga pabagi, tagaan ta kag option. Dili ko moingon sa imuha nga pabili na lang diha, ay nalang patambal. Mamatay ra man gyapon ka. Lain na no. Naay plano lagi, naay plano lagi sa imuha. Miskag dili na gud ka, miskag dili na ka, you know, how really God wants to reach out to His people, no? Yeah. Oh. Ug magka-problema man ka financially, problema nimo, nag-away na yung mga kagubots pa, ihatag lang na sa Ginoo. Ug unsa may di na mo makaya sa mga ka-Lil'Fam na mo nga maanto mo sa mga di na mo kaya syempre di may makapros og kwarta, maguli mo mga pamilya, di man na kaya, ihatag lang na sa Ginoo. Ug naglatas na ta sa Kristohanong panginabuhi, na mga problema, ihatag lang na sa Ginoo. Now, all it takes really is a spiritual eye salve for us to understand that God really is giving that to us. No? Usahay, God has already been providing this, but we cannot understand and Yes. faded kaayo atong pananaw. Yes. Oy, mao na day niya. Mura magdili. Why? Because we don't have that spiritual eye salve. I only know about the third eye. Pero Yes. now I'm now acquainted with the term spiritual eye. Yes. You see differently as a Christian. Yes. Amen. Now the question is, in that experience of Moses, he has been nurtured, molded for 40 years in Egypt. When was it that Moses' spiritual eye salve was restored? Ooh. Because it's important. Because after it, Yes. it's only the point that we can say that Moses is ready to govern with Yeah. humility and obedience the children of Israel going out from Egypt to Canaan land. So, panos amo na nahitabo? I think I have a suggestion. Yeah. My suggestion is that the answer for that question is during the wilderness. Yeah. Don't tell me that God changed or restored the spiritual eye salve of Moses na makita ang spirituality sa iyang work nga naa siya sa Egypt. He took him out from Egypt. Oh. Bitaw, no? Abi na to nga tungod kay nipatay siya tao bitaw. Moingon ta nga nakapatay mo going ani na mangugon diri na lang ko sa kuan diri tago-tago na lang ko forever ani na lang pero It's all in the journey plan. na gihapon siya no. Kay dili niya ma-save ang iyang people og naa siya dito sa Egypt. Nagpabilin siya sa kalibutanon. How can he? Yeah. Dili, maglisod siya. Dili And siya ang iyang mabuhat. thinking ato kay i-save na ko akong people culturally so I need to go against the taskmasters, I need to go against the system. But that's not the answer. Grabe, we no? know that that's not the answer. The answer is God take you out of your current situation. Diba? Pa-realize mo sa imuhang ano? Taking you out of your comfort zone. Yeah. No, I have I think very important question to ask para sa ato mga ka-little family, even to us here. Yeah. When you think that you are in a very problematic situation and a situation that you think very oppressing kayo sa imong kinabuhi. Now my question is, are you still in that Egyptian place Bang. or are you ready o naa na ba ka diri sa wilderness place? Guilty. Wilderness where you can have that spiritual eye salve. By the way, the reference of that spiritual eye salve na for those nga mura ubag usap paminaw. Namin reference na ano no sa book, sa nga book sa Spiritual things are spiritual discerned. Yeah. So kung written by Paul. Yeah. Yes. So one of this is his a writings. salve, kumbaga this is a murag potion na ibutang sa mata nga malimpyo ang katong mga Yes. hugaw didto. And makita You see nato, differently. yeah. O kung unsang gusto sa Ginoo nga atong makitaan. Na di nato na-realize in the past because we're murag faded kay tungod sa sala atong pananaw ba. I think this is probably my takeaway message at this time no to our little fam na what can we take away with all the discussion nato no? What can we take away as mula lang mas normies Normies. is when after hearing this message, when you're hearing our podcast, probably watching our podcast, is after this you talk with God and ask God for that spiritual eyesight. Yeah. Yes. Amen. Yes. Yes, I think. Amen. Ana na lang to start our Christian journey or even every step on the way na nakay-doubt. Lord, tagai ko aning spiritual eyesight. The turning point of Moses. Spiritual things are spiritually discerned. Yeah. So, brothers and sisters, Lil'Fam,
sa diha nga atong paghisgutan ng kinabuhi ni Moses, there is a single thing that is that should not be skipped, no? I think we are now approaching the end of our episode, and this should be discussed, no? Yep. Mapagaan man o mapabugat, but we really feel the need to discuss this. Yes. And I think, ladies and gentlemen, walay lain na kundili ang temple. Yep. Ang templo. Ang sanctuary. The sanctuary. The sanctuary rather. The sanctuary was established during the time of Moses, and we have even kami dire sa nanghisgot karon. Kami dire sa studio, we have questions. Why did the sanctuary exist, or nganong kinahanglan man nga adunay sanctuary? I know that some of you might have answers, but I think this would be the time. This time we would be giving it to Kuya Wang, no, to elaborate on it more. Why unsay sinugdanan sa sanctuary? Why did it occur in the time of Moses, and what is its reference towards our lives today? Para sa ato ang tanan, Lil'Fam. Okay. Okay ba ta mga ka-Little Fam? We're Yes. approaching to the Yes. nakakasang, no? Okay ba, okay Nakakasang ba? part, no, sa atong mga, no, sa atong discussion today, sa atong podcast. And it's really a blessing, no, to deal with the life of Moses. Dara pa sa background nila Joseph, ngadto kang Moses, ngadto sa iyang experience sa birth, Yes, no? Brother Genesis, and then Brother Klein sa wilderness. Heavy topics. Yes, yeah, burning bush dayon. Wilderness, 40 years sa Egypt, 40 years sa wilderness, then the plagues, the miracles that God Yes. performed, no? Then now we will be dealing with the sanctuary. Pagpahinumdum na ko sa makausab, no? Namagoy mga naikomento magud no sa atong podcast that of course ginatake po na muna, salamat kaayo into consideration nga naay mga tagapaminaw nga siguro wala kayo nagabasa o wala kayo na panila nabasa o nga na jud ka thorough ang Bible. Even kami, no, kinahanglan mi mag-review every now and Yes. then, Amen. no? Munang madunggan nimo sa mua, nag-cater unsay masulti nimo na brother, masulti nimo no. Nag-process pa mi. Nag-process mi, napadayon mi sa pagbasa, at the same time kinahanglan jud ang ano, no, testimonies of twos and threes. Now we are dealing with the sanctuary na karon. Isa sa mga highlights kaayo sa kinabuhi ni Moses and to the life of the children of Israel. Now, before ta mag-deal dito sa sanctuary dari sa Exodus, we need to understand mga ka-Little Fam nga the sanctuary symbolism and sanctuary imagery has already been introduced way back in Genesis. Yes. As soon as there was a lamb that was given by God to Adam, Yes. na mao'y patyon, i-sacrifice. Now, you need to understand that in a Hebrew mindset. Okay? And by the way, it was Moses who wrote Genesis when he was in wilderness for 40 years. In other words, kanang account, kabalo jud kay si Moses. No? So pag-instruct pa lang sa Ginoo dito in Exodus chapter 25 verse 8, buhat og sanctuary, kabalo na daan si Moses sa pagsulat niya ani nga naani ang mga sanctuary, naani ang mga images ba, no, nga mga replicas. So gi-instructionan si Moses and the children of Israel in Exodus chapter 25. Akong basahon na lang, no, para mas klaro. Exodus chapter 25 verse 8. It says here, okay, it is the directives concerning the tabernacle and its furniture. Ingon pa dere 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Oh. I love this. Interesting. Okay. Brother Genesis, I so love this. Why? Because that face-to-face encounter Adam and Eve had at the Garden of Eden Was lost. and distorted after sin was manifested. Yeah. Yes. So it's a broken relationship. In other words, one of the plans of God for the sanctuary, one of the plans is that gipakita niya sa mga katawhan, sa iyang mga pinili nga tao, the Hebrew people, nga hey, pagbuhat mo og sanctuary o tabernacle, because
I really want to be with you. To restore my Grabe, no? relationship Grabe, no? with you. Face-to-face communion with you. The extent that he would Yes. do just because he loves Loves us us. very much. Yes. Amazing. Mga kaigsunan, mga little fam, maybe you're thinking right now that you are, nahinumduman ako si, ito ma-mention ni Diri, nambot lang madunggan ni Sister Chibeb. Okay. Si Chibeb, doctor, is also a medical doctor. Hinumduman ako sa una, mag-jogging mi dito sa kuan ba, sa atbang sa admin dito sa Mountain View College Okay, ba. Unya, kauban mig missionary. While magbaklay mi, bugat niya mong dala, you know, niya kapoy na grabing singot na siya. Grabe wang. Di jud ako ni malimtan sa iyang statement, kapuya na kay sa kalibutan. Oy. Lami na kaayo. Ato lang. Naglong na ko nga makita na ko ang Ginoo. Amen. Nindot kaayo no. Yes. But to tell you honestly, little fam, though that's true, greater is the longingness of God to have a face-to-face encounter with us. Grabe. You think you are longing for the second coming? God, grabe ka wide, dili ma-explain ang iyang longingness. Which explains the extent that God would do to His children, Abraham, Yes. Moses. Yes. Tutukan niya the great preparation from birth up to the Exodus. Yes. Wow! Because this is my ultimate desire. There is a presence of sin, and let's make it tabernacle, and this will be a replica for the plan of salvation para ma-blot out ang sin. Because, by the way, the only reason why there is a broken boundary actually, Yeah. the book of Isaiah, right? Your sins have separated you from God. Yes. Yeah. So, ang sanctuary, the purpose of it is para ma-restore ang face-to-face communion sa Ginoo kanato. And it would only be made possible if sin itself is not only be forgiven, But it's not only be covered, not but only it's covered blot in the out. holy place, but in the most holy place be completely Wala blotted jud. out. Yeah. Which makarelate sa to, labi na sa to ang mga tao nga na yung mga case bitaw nakalaya na unya Yes, yes. manginabuhi bitaw ta, mubalik ta sa normal nga panginabuhi, normal bang term ana, pero mo review tag mga documents, ay naman day king ani nga sala, ay naman day kay dili na parihas ang panglantaw sa tao sa imuha tungod sa nahumanan nimong serbisyo imong mga sala, pero makita gyapon manggod siya. Makita manggod gyapon siya. Okay. So meaning ang dili na lahi ng panglantaw sa tao sa imuha ba, so ma-feel na to nga, so Ngano man ni? napahilayo naman din ko sa tao, so mubalik na lang ko, ani magiging siguro ko kay ako man ang gipambuhat sa una, ani man ko nga tao sa una, giserbisyoan na ako sa preso, human ako, pero mahura man gyapon prejudice sa tao, ani gid siguro ko. But- Ana ay imo nang gidistansya imo ko galingon bitaw sa salvation. Kay ing ana naman ka, so there is a need to sin, for that sin mawala gina dapat. And then that is why ang tao dili makaduol si Muha because of that record. Yes. Diba? Naka na muna ako, dili kay kumkumpiyansa ning tawanan ni kay muni bad ang record kuan. naman. Oh, diba? But God isn't like that. Lil'Fam. Ang plano sa Ginoo sa imuha dili lang nga ipabalik pa lang ka sa sibilisasyon, tagaan lang ka, maabundan kundi mawala pag ginatanan ang dili lang prejudice ka sa tao i-rehab. sa imuha, ang imong mga sala ang gipambuhat sa una. Di lang sa imuha, pati sa mga sa una pang mga tao. And it's not only an account here on earth, it's an account in heaven. Amen. Amazing. So, isa na sa mga punto nga dapat po natin hinumduman. Now, maybe you're asking a question. Na ba si Kristo Na sa ba sanctuary? bagus Na ba Ginoo? yun dira si Kristo sa sanctuaryo? No? One of the common verses about who Jesus Christ is. I am the way, the truth, and the life. Yes. Right? Now, if He is the way, asa man na ito na makita ng way? Now, in comparative study, Psalms chapter 77 verse 13. Thy way, who is the way? Jesus. Jesus. Thy way, O God, is in the sanctuary. Amen. Who is so great a God is our God. In other words, mga little fam, if you really want to understand deeper who Jesus is and what He has been doing for us all through this plan of salvation, we need to understand Him in the light of the sanctuary message. Isa na siya sa mga pinaka-highlight nga na-experiensya ni Moses o the rest of the Hebrew people in the wilderness. In the desert land going to Canaan. Grabe No? no. To give you a bit of a snapshot of it,
tanan nga punto nga atong masadihan ang mga replica dira sa sanctuary Mo-touch. may maghisgot jud about on Jesus Christ. Example. Yeah. Para I like that. masulti I jud like, nato nga, yes. ang Go way ahead. jud si Kristo jud. Kung tanawon na to ng replica dira sa sanctuary magigsuunan, no? Kung tanawon na to na siya sa top position, top view, nara, northeast, west, south. No, northeast, west, south. Ang opening jud, ang sanctuary naka-cover na siya, no? Nana siya two main compartment, the holy and the most holy place, then ay outer court. Then sa outer court na dito ang gate. Yeah. The gate actually is na siya kortina, no? Now karon, wa nga nung kusulti ko nga tabuok tanan about sa sanctuary about jud ng Kristo. Yes. Sige. Ang opening door sa sanctuary na siya sa east part. Okay? Now you need to understand that part of Egyptians worship is the sun. Okay. Isa na sila sa Sun God Ra. Sun God. Yes. No? Now, upon raising of the sun, there is a east part. The sanctuary message is reminding us that we should not look on the sun, but we need to look on the Son of God for our salvation. It is in the Opposite. east part. He is the Son of righteousness, right? Yeah. Jesus Christ is the Son of righteousness. Now, the Son, dili ni mo siya tanawon, but imo siyang talikdan upon entering the sanctuary. Grabe, no? To make you focus on what God will be doing to your life through Jesus Christ sulod sa sanctuaryo. Amazing. The Grabe, gate, no? there is only one gate. The Bible says, I am the way, Dito the pa lang truth, da. Ano lang? and the life. Grabe, No one can come to the Father except through me. Sulod ni mo din na, no? Napalang ka sa gawas, makita ni mo ang sanctuary. Gi-cover na siya nag-white linen by. Walay line entrance pa dulong sa most holy place kundi sa gate lang. Sa gate lang. Lamia. Pero usapan yung kamo sulod dito, Napaka- napakasagawas, approximately 1 kilometer, nagtuyok ang tribo sa Israel dito. Makita nimo nga ang sanctuaryo naka-cover na siya og white linen. Yes. White in the Bible represents righteousness. Yeah. In other words, in the midst of this broken and sinful age, sinful people, Yes. there is righteousness that can give you hope upon. Grabe. May ano eh. Sulod ni mo dito. Pagtanaw na mo sa altar of burnt offering. No? Ang sacrifice ni mo dito, dala ni mong lamb. Everything about the sanctuary, it talks about Jesus Christ. Gidala nimo ang lamb. No? Now, importante kayo. So, mga ka-Little Fam, how we wish to discuss everything na mo Namin yes, na-learn yes, about the sanctuary. yung tawon. Yes, grabe. Kay mao po na isa sa pinaka-highlight jud sa kinabuhi ni Moses manggod. Nga mahimong foundation na sa faith sa mga katawhan, especially the Christians. Now, since wala tay time nga ma-discuss, Yes. nakatula maginagmay lang at tidbits, no? Yep. We are now in the part nga amo nang ipahat among mga little learnings. Or Yeah. these are the takeaways nga amo ang na-learn throughout this discussion. Yes. As for me personally, perting daghana na ko og takeaways. Dagan ka. Perting daghana, but you know what? It all boils down, no? It all points or ang nagpatigbabaw sa tanan nako nga learnings is that ang Ginoo nahigugma gyud sa ato ang matagusa. Amen. And that He will do everything, whatever, so bisan unsa nga extent, bisan unsa pa na, walay makababag sa tibuok kalibutan sa Grabe. pag-reach out sa Ginoo sa ato Yes. ang matagusa. And for me personally mo na ang pinakabugat nga ako ang daladalaon and the message that I would be telling everybody, no, is that God's love to us, for us, is, I think unending is just kaning mabawra kaayo nga word to describe, but whatever unsa man ang word nga imong mahuna-hunaan dira when it comes to kaning the greatest everything or mauna na siya, walay makababag na, and God loves you. God loves every one of us. Sunod. Ikaw bay. Ako siguro I will would like to keep it short. Ginabalik-balik ako siya I think from the Abraham episode pa. God's plan to not just ihawas lang ka sa kalisan ka kinabuhi, but God's plan to redeem you.
and give you His plan for you, the abundance that He wants to give to you. Dili na nako siya grabe, di nako siya ma-describe. The effort of God to Abraham, the effort of God to Moses, and also that to you, Lil'Fam. I would like to end it there. Ikaw na mag-realize ana. Yeah. Ako apod ganina ra jud ko ka nagpanikad na jud ko share ani. It's because I have a theory ay ko karon no, because many times sa atong pagkatawhan makasala gyud ta. And sa life of Moses we've realized si Lil'Fam na there's a time na naata sa Ehiptohanon, but ang plano sa Ginoo wala dara. What I mean is naata sa area sa atong kinabuhi nga makasasala ta, sa atong pagkamakasasala. But you know that based from the life of Moses, that is not the plan for you. He longs to get out of you from there. Get Yes. out. Get you Get out. you out. Get you out from there. Kalil'Fam. And the question is, unsa imong reaction na how does it affect you na ang Yes. Ginoo gusto jud mo ko makig have a relationship ma-restore sa imo, dili lang kay mahawa kasi imong pagkamaksasala, Dili but lang. I want you to restore as what I have made you in the very first place, perfect human. Yes. Amen. So naralan jud sa imong question, Lil'Fam, na sa imong kamot kung unsa imong reaction knowing na ang Ginoon gugma sa imuha and He has a plan for you and gusto niya nga mahawa ka sa imong current daotan nga sitwasyon karon. It's up to you, Jude. Amen. Mga ka-Little Fam, ako lang no, medyo speechless kayo may Diri. But anyway, mga ka-Little Fam, I just want to pinpoint mga importante pa jud kay nga punto, no. Iya pa lang pagpanganak pa lang ni Moses, surrounded by those people nga gigayahan jud sa Ginoo, no? Yes. Mother, let's give importance on the ministry of the mothers Amen. and Amen. our dear sisters. Amen. And by the way, if you think that ang katong anak ni Pharaoh, Egyptian, not likened to the Hebrew, let me tell you this, in the last days, God will use the wealth of the Gentiles to finish His work. Grabe. I can refer that daughter of the Pharaoh can be a Gentile, pero gigamit siya sa Ginoo para sa pagbugna o paghuman sa iyang plano sa kinabuhi ni Moses. And that would happen in the last days. Next to that, kumusta man ang atong wilderness experience? No? Yes, I understand. Ako sa Egypt experience. Kita, no? Humol kita dito. Pero remember that God is calling us. That's the essence of sanctification, by the way. To be separated for a holy use and purpose. Yes. Yeah. Tanggalon kaniya dara para ma-restore ang atong spiritual eyesalve to understand the spirituality of the things Amazing. nga nagmatter para sa Ginoo. No matter what your reasons are. Yeah. Yes, Yes. irregardless. No matter unsa ka hesitant, Yes, Yeah. yes, He yes. really would like to take you out. Yes. From there. Self-doubt. Amen. Self-doubt. Now, Wala kay- to sum up my point really, hinamduman na to, if you want to study about the sanctuary, maybe you can contact my friends here or ako, kinsa man. We're willing to study, or maybe we can do a session about a separate session episode about it. Yeah, And amazing. of course, it's very important, no? Spiritual eye salve jud para to mahibalan kung unsa jud mga punto nining tanan. And lastly, ganahan kaayo ko sa kinaiya ni Moses sa diyang na-restore niya sa Ginoo. Amen. Taliwala sa kagahig ulo sa mga sa children of Israel. Nga gusto na i-wipe out sa Ginoo ang children of Israel. Amen. Kabalo ba mo kung unsa mga ka-Little Fam ang giingon ni Moses dira sa Ginoo? I think this is a Yes. heavy message to each one of us. Yes. So maminaw tani unsa ingon niya dere. And it came to pass on the morrow, Exodus chapter 32 verse 30. And it came to pass on the morrow that Moses said to the people, "You have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord. Peradventure I shall make an atonement for your sin." Atonement for Grabe, your no? sin on your behalf. And Moses returned unto the Lord and said, "Oh, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold."
Okay, no? Buhat sila Diyos nila. Yeah. Siyempre, that's Egyptian infiltration na silang kinabuhi. Yes. Kasabot ang ginawa na. Pero, muhataw jud og judgment ang ginawa na, no? But in verse 39 it says, ingon pa ni Moses, "Yet now, if thou wilt not forgive their sin," ingnan yung ginawa, akong ginabati ang gravity sa Grabe, gibati, di ba? no? Ingnan yung ginawa, and now, The audacity. ikaw Ginoo, kung imong papasaylo ng ilang mga sala, pero og dili, and if not, blot me. Tanggala ko. I pray thee, nagampo ko sa imuha. Ingon pa niya ka Lil'Fam, blot me, I pray thee, blot me out of thy book which thou has written. Oh, grabe. Moses, Lil'Fam, has that kind of love to the people that he's even willing to die and suffer death, separation, damnation, kung dili ng mga tawhan ng mga luwas. Grabe. Ingon sa Ginoo, and the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Another point. Kung kinsa to nakasala, siya jud ang akong tanggalon. Grabe. Pero atong hinumduman kung unsa gisulti ni Moses, mga ka-Lil'Fam. This is the kind of empathy, sympathy, love nga naa siya sa iyang isig katao. Yes, he's co-believer. Now, the type of this, si Moses namatay, nabanhaw, ug naa sa langit. Amen. Amen. Yes. Mutuo ko that in the last days, naay mga tao nga buhi sa pagbalik sa Ginoo, naapoy mga tao nga patay sa pagbalik sa Ginoo pero iyang banhawon. Moses was the type of the anti-type ng mga tao nga sa kinalasang mga adlaw, mo experience lagi kamatayon, pero nasa las kamot sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo banhawon sila. Amen. Amazing. In other words, you should have that kind of character of Moses. Nga kung dili man kabuhi sa pagbalik sa Ginoo, chances could be patay jud ka sa pagbalik sa Ginoo. Pero importante naa ka sa Ginoo. Ang question, unsa ang atong karakter? Moses-like character kung kita man mausa sa mga tao nga mamatay, patay sa pagbalik sa Ginoo, nga iyang banhawon. Moses is like this. Ang pinaiya, grabe ang paghigugma sa iyang katao nga maningkamot jud para maluwas lang nato hana. Usahay kita, ako sa kong kagalingon. Nahimong victim ang mga tao sa akong libak. Wala mang gali lang ko ni exert og effort para matabangan sila. Moses is not like that. Ka-Lil'Fam. Moses is not like that. And it's very alarming tungod kay daghan kaayog mga Kristohanon karon nga atong gina-misrepresent ang Christianity tungod lang sa atong pagka ginabuhat nga mali sa isig katao. Where in fact, kung gina-manifest nato ang kinayahan ni Moses, musugot ta nga i-blot out ta sa kuan basta kay maluwas lang ng tawhanan ni. Wala ganito nag-exert og effort para matabangan sila. Wala ganito nag-exert og effort para mga luwas sila. Ang compassion. Unya. Di ba? So, isa na siya ka-reminder ka nato. Unsa, o tan-o na to tong kagalingon ka Lil'Fam, unsa naman ang klase sa akong character karon? Nana ba ko yung inana nga character? Lord, tabangi ko nga ako na mahinuklugan. Nga, magpatigbabaw akong gugma sa akong isig katao, gawas sa kasakit. Si Moses, sa sakitan eh, grabing sakit niya, no? Oo. Gawas sa kasakit nga, maningkamot yung ko, buhaton akong tanan para maluwas yun akong isig katao. Amen. And by the way, God told us through the writings of one of my favorite author by the name of Ellen G. White, that by God using you as a minister to save other people, God is saving you yourself. Wow, Grabe. grabe na promise, no? Oo lang. It's quite ironic, no? How Moses started from a very hesitant person Yeah. to Yes. And growing end up, up- no? Ending up to that kind of person that... Willing to sacrifice his own. Ladies and So- gentlemen, brothers and sisters, Lil'Fam, isa sa akong na-learn po diri sa... By starting the Little Faith podcast, or kaning nga platform is not the platform wherein I get to speak.
this is the platform where I get to listen. And I very love that inana nga environment. And of course, kana akong pagka mapaminawon ba na tawagan na, I owe it all to my mother. Salamat kayo, Mother May. Mother. Happy Mother. Women's Mother. Month. Happy, Okay, so ladies and gentlemen, daghan kay salamat sa inyong pagstay sa amo within the second episode of our Little Faith podcast, The Heroes of Faith. And of course, dili na mo kalimtan pag-promote amo mga pages. We are available. We are there at YouTube. We are there at Facebook, Instagram, TikTok, and most especially ang amo ang Spotify podcast is Spotify page is also up. You can buy that if you would listen to that. Pwede nimo himon while doing your pwede ka mag-drive or while doing your course o bisag unsa man ay mo ang ginabuhat para ma-bless mo ka. And of course, if you have been blessed by this episode, you can share it as well sa imuhang mga kauban or mag-mention baka dira sa comment, or of course amo gyud pong ginasolicit ang inyong little learnings nga to jot it down in the comment section below. Yes, encourage. Ladies and gentlemen, amo na ibili na among very famous tagline. Mag-una ko, always remember, All it takes is a little faith. mayong adlaw sa tanan. Bye. Happy. Bye-bye. Mayong adlaw sa tanan.